Selametlerime dostlar. Bugün sabahımızda biz deyin Python'dağı tuple nemesi kortej deyin takırıpты köremiz. Bu vaxtdan beri takırıptardı istemegen edik. Bugün bolsa şanadan bul takırımızdı, yani bul playlistimizde жалғастырайық. Tuple degenimiz ne? Tuple degenimiz bulayınça aytganda tizimge öte uqsaydı. Köp narsesi, köp adisi tizimge öte жақын, бірақ деген bir ayırmaşılığı var. Ol da tizim siyaktı elementlerini tez avusturu oңай emes. Tuple'ды көрсету үшін biz деген ең басында bir деген A degendi aynimalını çağırayıq. Бұл aynimalımız bizden içinde bir neçe element bolsun. Ol elementleri көрсету үшін biz degan tizimde neni қолданатын edik? Tik şaqşanı қолданатын edik. Al tuple'larda bolsa, yani kortejlerde bolsa biz degan jay жақшаны özünü қолданамыз. Birinci misalı 1, 2, ondan keyin 3 degende sanlarımız olsun. Bu sanlardı saqtab, және деген bulardı деген çağıran kezimizde görgeningizde bizge 1, 2, 3 dep tur. Al bunun tuple ekendigini men qaydan bile alam? Bunun tuple ekendigini bilүү üçün bolsa biz деген type funksiyasını қолдансақ болады. Saqtab жүргізген кезімде көргеніңіздей class tuple деп маған шарт беріп тұр. Және деген tuple екендігін білудің басқа бір жолы болса, бұны өзгертуге тырысу. A мысалы біздің деген 1'de 2, 3'te çağıratın kezimizde tizim siyaktı. Bunu da деген çağıralsak болады. Print мысалы. Екінші çağırу үшін biz A tik şaqша 1'de қолданамыз. Tik şaqша bilesizdir, tizimde kurastırу үшін қолданса da жалпы деген bir elementті шығару үшін tek qana tizimde қолданмаймыз. Жалпы onun içinde biz string'de de, yani jollarda da қолданаламыз, tuple'larda da tik şaqşanı қолданаламыз. Endi bunu saqtab жүргізген кезімізде көргеніңіздей маған 2'ni беріп тұр. Және тізімдегілер сияқты бұның деген -1 қойған кезінде маған 3'ті береді. Неге? Дәл тізімдегі болған сияқты бұнда да pozitif indeks және negatif indeks var. Yani oң indeks және ters indeks деп аттандырсақ болады бұларды. Endi biz деген tuple'lardan içindeki her bir elementті çağırу үшін әрине for I in range қолдансақ болады. Мысалы for I in range tuple'дың ұзындығын білу үшін білесіздер len қолданатын едік. Len A дейміз. Ondan keyin ne desek болады? Print keyin A tik şaqşa I deymiz. A tik şaqşa I degenimiz noldan bastaydı? Бұл tuple'ımыздың ұзындығына қарай ауысып тұрады. Bunu көбейткен сайын бұл да көбейеді. Ondan keyin her bir elementті бізге 0'den бастап шығарып береді. Bunu saqtab жүргізген кезімізде көргеніңіздей маған 1, 2, 3 деп шығарып беріп тұр. Бірақ біз деген tuple'larda ете алмайтын бір нәрсеміз, ол tuple'lardan айырмашылығы да болып табылады. Бірақ деген көп адам tuple'дарды қолдана алмайтынның себебі, қолдана алмайтын емес. Ол tez özgөрүүгө ыңгайлуу эмес. Вообще өзгөртүүгө болмайды. Мысалы, A 2 dik, yani 3'te özgörtүүгө тырысайык. Biz 3'te эмес, 4 болsun. Сактап жүргүзген кезимизде көргениңиздей tuple object does not support item assignment. Yani tuple объекти, tuple data tipi özgörtүүгө мүмкүндүк бермейди. Буган immutable деп айтылады. Immutable. Yani bunu özgörtүүгө ruxsat bermeydi. Yani siz bir tuple'ды kurastırgandan keyin onu oңай özgörte almaysızlar. Yani onun бар bolan elementlerini özgörte almaysızlar. Bırak onu siz deyin kopya жасап басқа bir жерде қолдансаңыздар болады. Бірақ бұл tuple'lardan bir negatif немесе dezavantajlı жағы емес. Бұл қайта tuple'дарды өзгеше ететін bir жақ. Неге? Bizde кейбір жағдайлар болады. Bizden деген datalarımız özgörmöw керек. Datalarımız sol bir türde saqtalуу керек.
Yani siz degen list koldanan kezinizde onu qatelesip özgörtüp jiberiňiz mümkin. Birak kebir nerseler özgermeydi. Misal bugan näme kelsek bolady? Bir ýyldyň içinde aylar, misaly hiç ornu özgermeydi. Hiç özgermew kerek attary. Nemesi aptanyň künderi misaly hiç özgermeydi. Ya sonda ýakdy bir neşe degen data türü bolady. Yani bul data türü özgermeýtin bolan kezinde siz degen kortejlerde tuple'dardy koldanasızlar. Bizden bugünkü videomuz osmen ayaktaldı. Buyursa degen bul playlisti yani bul bizden degen Python turaly yani Kazakça Python degen sabaklarımızda jalastıramız. Және olimpiada eseplerinde jalastıramız. Menin kiçkene degen soňky 2-3 haftada awurup kaldım. Және degen olimpiada boldu bilesizdir. Olimpiada katyskan barly okuwçylar degen jaksy netije körsetken şar, orun algan şar dep oýlaýmyn. Sol sebepli kiçkene kolum tiýmedi. Endi bolsa bundan keyin tagy Python sabaklary және esepler menen jalastıramız. Kelesi videolarda görüşkençe hoş, sağ bolunuzlar.